Sial gati nasebne Niwayan Widianyani. Dugas menek motor di Jalan Ahmad Yani Utara Peguyangan Kaje Denpasar. Korban ane meyuse duang daset lutiban langsung ngalain ulian tabrakan ajak truk. Kasat Lantas Poresta Denpasar Kompol Niputu Utariani nerangang kejadiannya dugas Rabu 1 Desember sawetare jam sieu lewat lungdase witas mengan. Korban menek motor Honda Beat mejalan uli kelot. Yen tereke ane sopirine teken ketut garum teke uli kaje lakar ngelodang. Marepa uli TKP saget tereke nyemak haluan bes ke kanan. Langsung ngampes korban. Korban ane ngoyong di Jalan Suradipa Gang Teratai Biru Peguyangan Ulung. Sing jekitu gen korban lilige ajak ban tereke ane diduri nganti ngalain. Jenazah korban evakuasine ke RSUP Sanglah ajak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar. Tim Bali Express ngelaporang.